Bok moji mali muzičari. Što se to čuje? Pa to je ona muzika na kojoj smo plesali na Aninoj glazbonici. Znate kako se zove? Zove se Turski marš ili Alaturka. Skladao je Wolfgang Amadeus Mozart. Da vidim, ko može reći Wolfgang? Wolfgang. Ok. Srećom, češće ga zovu samo Amadeus ili Mozart. Naime, bio je strašno poznat. Živio u vrijeme velikih dvoraca, kočija, princeza u velikim haljinama. Te haljine su se zvale krinoline. U to vrijeme su se ljudi vozili kočijama koje su vukli konji, jer te krinoline nikad ne bi stale u aute, zato još nisu ni izmislili auto u ono vrijeme. A znate kako su Mozarta zvali kad je bio mali? Zvali su ga čudo od djeteta. Što mislite? Zašto je bio čudo? Zvali su ga čudo zato što je već 4 godine, znači negdje u vašim godinama ili nešto manji, svirao klavir i skladao. Kasnije u životu svirao je violinu i čembalo i tako, ali sa 4 godine je počeo upoznavati čembalo i klavir i skladati svoje pjesme svojoj mami. Jednu od njegovih pjesama sigurno biste prepoznali, danas je vrlo popularna u jednoj takozvanoj varijaciji, odnosno promjeni koju je doživjela. U to su vrijeme skladatelji skladali pjesme sa jako puno promjena, odnosno improvizacija ili tadašnje vrijeme zvanih varijacija. Jedna od tih varijacija ili promjena danas se zove Blistaj, blistaj, zvijezdo mala. Ona je puno godina nakon Mozarta dobila takav svoj oblik i napisali su tekst za nju i danas znamo pjevati Blistaj, blistaj, zvijezdo mala. Mozart je zauvijek ostao djetinjast, razigran, veseo, a tako i njegova glazba. Ako kod kuće nemate CD ili ploču Mozartovu, poslušajte na YouTube-u njegovu malu noćnu muziku ili rondo Alaturka, a danas će vam i Leda odsvirati jednu Mozartovu skladbu. Mozart je živio u vrijeme kad je moda bila mnogo drukčija od današnje. Muškarci su nosili visoke pete, bijele najlonke, prsluke i kaputiće preko košulja sa puno volana i loknice u kosi. Zato smo za danas pripremili izradu jedne muške frizure toga vremena i to od rola WC papira. Treba će vam 10-15 takvih kartončića od rola WC papira, spajalice i bijela tempera kojom ćete obojiti role. Evo, Leda i ja smo danas obojile naših 11 rola. Tempere nemojte stavljati previše na role, kako se ne bi razmočile. Možemo početi slagati frizuru, a u pozadini ćemo slušati rondo Alaturka. Znači, spajalicom spojimo 2 role. Onda i ove 2 role. Koji instrument čujemo na snimci? Klavir, tako je. Polako liči na nekakvu frizuricu, ha?
da nam bude jednako dugačka s obje strane. Možda da se zaustavim na 10.